buretse nkubwira iyi nkuru, buretse gufunga. Twagiye. So guys, reka buretse gufunga iyi video mbanza nkubwire. Kera nari mfite inshuti yanjye y'umwana wo mu bakire. Uwo mwana twari turi gukina umupira, gushuta baro yo ku kaboko. Arangije arize arira yirukanye iwabo. Arangije asanga mama we, agenda aramukurikiye. Ndangije abwira mama we, mama we yaramubajije, mwana wanjye urarizwa n'iki? Nkubise baro yo ku kaboko none karavunitse. Mwiki yahurute. Uwo mwana yangisha akantu keza cyane. Ndangije mpita njya mu rugo. Umwana yangisha ukuntu kata yo kugira ngo uburyo ushobora gusaba ikintu iwanyu n'umurari kandi bakakibona. Ndangije njya mu rugo niyeza kuri mukuru wanjye, yarankubise. Ndangije ndarira, mama yari yagiye ku isoko. Ndarira ndamubwira ngo ndarira mpaka mama aje ko nushaka uri. Ndangije ndarira, hari igihe urira amarira akageze agaceceka akabura. Ndarira njya gukina n'abandi bana byanarangiye, cunga isaha mama ari buzireho urugero. Ndangije ndarira nirukanga asanga mama yankubise. Tuyizere yankubise. Urashaka iki? Yahurute. Mama yikojeje mu nzu, yasohokanye inkoni ngo zitwa winyaho. Uransaba yahurute, urabona nayikurahe? Ese ceceka burundu. Uwo mwana urumva atarari inkoreye se.